Mimi naitagwa John Wachira. Anauzaga marida huku Gakoromone. Hii mwaka hebu tuseme imeanzia vizuri. Though ijapokuwa ni vile serikali inakaa kama kutunyanyasa. Juu ya hii banking. Unaona M-banking? Tunanyanyaswa na kama M-Pesa hivi. Kwanza hizi money transfer. Kama juzi nililipa shule nikalipa sikawa pesa mingi sana nikaona kama nimelipa shule maradufu. Hebu serikali tuangalilie hapo. Tena kuna kitu kingine serikali inafanya vibaya sana. Isifikirie sisi sote tumeajiriwa ofisi kama wao. Kutuambia ati basari wanamaliza, hiyo ni maneno hatuelewi sisi. Hiyo maneno sisi hatuelewi. Kumaliza basari na hata Ruto alisoma na basari, ama Ruto hakusoma na basari. Nafikiria hii serikali isipokanyaga vizuri tutakuja kukosana na hiyo nayo vibaya sana. Juu hata sisi tukiwa na bidii ya kujitafutia wanatukanyagia chini. Maturagereria muno ni thirikari ino na tondu irauga ni ya hasara ri ni ramakia muno ndiona tele ya hasara na Ngai nyuo murakiona kuria TV ni ithuĩ tutirona tele ya hasara muthiniri uri aratuthinia ri ko ni ya hasara ndingirareka turihe mbeca nyingi na mitu tukagura goro na no ithuĩ arimi yaturehera bataraitha kamba kuhithana haria tino utumire mundu nigetha gukinyire kuri undu mangiuka matuthece muno turi mu ni gwetha tutiauga tutikarute magoti no tutikakirutithio magoti tukinyitwo ngingo na riu nie ni ndirona andu acio ta maratuhingica muno no ihoya riakwa jeci tingenu na kinya matwarithia guo ri tukuririkana uria Uhuru atwirire tukamuririka nie ndienda turirikane Uhuru no andu ani matuthitware wega no wega muno ndugu yangu imantu jegie transaction cost ije irachokere pay bill till cieto tukona itukuinyereka nontu most of the time sura uretha che free thai go transact kuma ke account gweta ke ntokuraja Nairobi una pay bill kwembetsa kugitwa mbetsa nyingi mono na batu ya biashara itukuinyereka nontu ntobeta tutokomba gwitia twendia goro turendia the same price lakini batu tugweta ata higher cost nontu ba transaction yuchireku kwa utokoromba president wetu nontu ya hustlers na twere ya hustler nation na to igerwa kiawa uma to evere yuchita itwo kana chinya nyiwe buru nontu tugweta ata higher cost especially kagita jakana betite ko join form once twene ndo tukupia ko venderia na tutomba ko baititheria lakini batu tukebigora tugweta cost ene goro nontu bwa transaction yu kwa utokoromba we as abiashara paka koromone tukoromba nini utwe nikiro kana nyachiomba chieberu ora ira twere titorere rakani